Ito kapilat eh. Lusa. Unya mukha. Oh, tara. Kay na-craving man ta og binignit so maghimo ta karong adlaw. So nibiyahe mi padung sa ubos kay dito man ang tanom sa ako ang mama ug papa nga kamuti. So aning orasa guys, nakanahon na jud mi nga mangamuti na lang jud pud mino kay uban ni ako ang manghod, ako ang mama, akong bata, siyempre ako ang bana. So mao na nakanahon na jud mi nga mangamuti kay kanang para naasad mi makaon-kaon ba. So dako kay siya nga kamuti no. So ako jud gitisting og tupong sa dagway sa ako ang manghod ko unsa jud kadaka siya nga kamuti. So aning oras sa tamatama ra jud pud ang among pagpangamuti ani kay di jud pud ingon nga init, di pud ingon nga kanang landong. So tamatama rin po ang klima. So muna nahinaya na namon na og suot sa sako mani siya nga time. So mao na nga na kaunahuna jud mi nga magpundo-pundo gagmay nga inagmay nga pagkaon. So dili pud mi Katoliko ha kay anyway kami Church of Christ good mi nga nagbata jud mi nga Church of Christ. So mao na nga i-take time jud na mga opportunity nga mag-gathering mi samot kay nauli ako ang bana no. So mao na nga kanang dili jud mi musunod kung unsa ang mga pamalandong sa mga Katolik kay madyo nilang gingon sa mga katigulangan nga once kuno nga Holy Week dapat dili jud kuno ka maglihok-lihok, dili ka mamanday o sa pambuhaton nimo kay mga nakunoy mga dili maayo nga mahitabo sa imuha. So kami wala mi nagtuod ana kay base sa mo ang gibarugan no, ang ato ang Dios nga buhi is once lang jud siya napakamatay or once lang jud siya nag-save sa ato. Dili ingon nga kada tuig siya mamatay or kada Holy Week siya mamatay. Once lang jud na siya namatay sa ato. Ang ato lang is maghandom ta kung unsa kamayo ang Ginoo nga giluwas ta niya sa ato ang mga sala. So once lang ta nga pakamatyan sa Ginoo or nagpakamatay siya tungod sa ato ang mga sala. Ug mao ni wa mi nagdugay so gidala na jud sa ako ang bana. So bali mga isa ka simintuhan jud pud na no. So mo na nauli na mo pero dili pud na ingon nga tanan na mo kay nang hatag man pud mi sa mo ang mga isig ka igagaw or sikadugo pud na mo. So naiuban na ni mga dagko gipili ra pud ni namo kay mao ni gamiton sa paghimo og binignit. Gituyo po ni namo siya og pundo kay if in case nga kung ganahan mi mo kaon og kamuti nara po'y makaon na mo nga kamuti. So dili na mi mo palit. So pasalamat po ko sa ako ang ginikanan nga grabe jud kayo kakugihan nga magtanom og mga duma kay para pod dili pod sila masuya kung unsa pod ang naa sa uban. So kani siya nga video guys dili ingon nga pasuya-suya ko gihimo yun ako ni siya nga video kay para sa umaabot na pud mi lang tawon nga balik nga andumanan kung unsa pud ang naabot sa mua na nga time. So mana ko ang bana naginahinan na siya og haling kay lagi kakakan sa kayo sa binignit. So mana pag human ni jag haling nagtak-an ako ginahinay og kaldero. So usa jud ka kaldero ang among giplan nga lutuon. So nagtinabangay jud mi ani sa ako ang manghod og himo. So mo ni siya mga ingredients nga dapat nato isagol sa to binignit. Naatay kamuti, naatay sago, naatay bilo-bilo og uban pa no. So ang una na kong gibutang anis ang pilit kay mas tindot man jud og mauna ang pilit kay mao pud ni taud pud nga maluto no or dugay jud siya maluto. So pagkataud ana gibutang na nako ang sago. So kini nga dagko nga sago guys is gihimulan jud nako ni siya gabi pa kay matod pa sa gihon sa akong mama og di ko na siya umulan aron dugaya ko no siya maluto. So mo na naginahinay mi sa ko ang manghod og panit og kamuti kay loy pud kadyo siya og siya ra poy pasagdaan og panit pod. So mo na nga nitabang na lang pud ko ana og pikas-pikas sa kamuti kay para mabutang na lagi na dito sa kaldero kay og di pud na siya mabutang arang gahia pod. So maapsan mi sa pagluto ana sa pilit. So diri pod sa pikas so sila nagkagod pod sila sa ako ang bana og ang manghod nagkagod po sila og lubi no. So duha jud ka lubi among gibutang ani para lami pud kayo siya kay once is piso man gud og daghan nga lubi lami pud kayo si kanan. So mo nagikuraw-kuraw na or ginahinaya jud na si karaw kay para di pud mulagtek ana sa ilawom kay mo pilit man jud ay pud na natingabi ta ko ng pagkarawa kay arang pilita man. So mo na pagkataod-taod gilunod na ang gagmay nga sago kay kinahanglan man jud siya og malunod pud kay para
luto po og dali. Pero di po kabalakan ni gagmay nga sago kay maluto jud ni siya dayon. So man pagkabukal ana kalingaw jud po na siya karaw-karawon tanaw-tanawon na kay og di man jud na siya tan-awon jud na di sa jud kaadyo mo gahi po sa kaldero no. Mupilit jud mo lagtak jawanay lami kay tuana namilit na sa ilawom sa kaldero. Ay sorry bitaw di bitaw sa ilawom sa kaldero. Maminit sa lubot sa kaldero. So mao na pagkahuman na kuha na siyang lingin-ligmin puro maglingin ang glutinous rice. So kani siya nga bilo-bilo guys is na medyo ni siya sa glutinous rice or pilit. So gibutangan ako na siya og harina kay para inibutang nako sa nahulma na nga glutinous rice di siya magpilit-pilit. So ako ang manghud ana og si Zaki mo ikalingaw jud siya og tabang jud no. Di jud mahimo si Zaki og di jud mo tabang sa pagkahuman nato ako na siyang giwaswasan ang kamote kay para malunod na kay murag 10 minutes na gyud nga gikan sa pagluto ang pilit. Kinahanglan maluto na jud pud ni og malunod ang kamote nga among gihiwa. Nay. Ha. Ini dah boy. Lagi. Hapon ginahan si Maya. Receiver. Taon. Dili lang gid abang flavor. Ako na nasubang ko. May ay Zaki. Sakto na. Juga pilat eh. Blue sa init pa na. Juga pila. Siya pila, mao ni ang tao nga di matubuon niya ang tao. Oh, tara. Dili. Sedang. Kung sakaling palagi kayong nanonood sa videos ko, please don't forget to like, share, and subscribe my YouTube channel, MJ Bulana Vlogs, and keep on subscribing my Facebook page, MJ Bulana Vlogs. Thank you for watching and God bless. Enjoy!